Kamanzi Ingabire Irene Gabi rikaba ryaravuye kuri Ingabire ntabwo ari Gabriel nk'uko abantu bakunda kubitekereza. Ndumuramyi nahamagawe kuramya no guhimbaza Imana, n'ikimana yampamagariye. Ndumuririmbyi ariko w'umuramyi, donc ndakunda kuyobora abantu muri louange na adoration. Navukiye muri Congo Kinshasa, ni naho nakuriye. Nahavuye muri 1995, niho hamwe n'ababyeyi twagiye kuba mu Rwanda. Kugira ngo nkizwe naje mu Rwanda muri 1995, njya kwiga muri internat. Kubera ko muri Congo twakundaga kujya mu mapriere y'abarokore n'abatari abarokore, kubera indirimbo n'iki muziki mu biterane. Nibuka ko nigeze kujya mu giterane cya Renard Bonke, ariko icyo gihe sinzi impamvu ntakijijwe. Ariko nakundaga ibintu byo gusenga kandi nkumva nkunze Imana amafaçon mu buryo bwanjye. Noneho muri icyo gihe nagiye muri internat, tukigera mu Rwanda muri 1995, njya kwiga muri internat. Noneho hakaba abarokore noneho sasa, kuko nkiri muri Congo numva nari umwana, nabonaga ari abantu basanzwe. Noneho nageze mu Rwanda ngeje mu myaka yo kwiyumvira cyane muri adolescence ukuntu. Noneho ntangira kujya mu barokore, nkumva nkunze indirimbo zabo zibyinitse, kandi bakarima sometimes n'indirimbo zo muri Congo. Ariko bavuga ngo bya bindi byo kuvuga ngo tugende mu mafete y'abatarabakizwa, abantu biga muri internat bazi icyo bita boom. Nkazijyamo kabisa. Noneho abantu bambona mu barokore bakabona ngiye no muri boom, ukabona bari kwibaza none uyu muntu ari hehe. Nanjye sinzi impamvu. Imana niyo yarize ukuntu nzakizwa. Ariko hariho n'umukuza yari yaramaye Bible. Umunsi yamaye iyo Bible nararyohewe, kandi we yari umurokore. Ariko iyo Bible barayinyiba muri internat. Numva narababaye nkaho ari ikintu gikomeye nabuze. Donc juste kubabwira ko notion y'Imana yari ndimo. Imana niyo yarizi igihe n'umunsi nzakizwa. Noneho nageze mu Rwanda muri Novembre 2015, ahamange njya muri internat muri Janvier 96, ndangiza uwo mwaka. Ariko ntangiye kubona burya haba abarokore basenga uko nuku, ubona ko bafite profondeur n'Imana, kubona ko bafite hari ikintu kidasanzwe bafite. Hama ikintu no cyaje gutuma vraiment mvuga ko aba bantu ifo ko ndabamenye. Sister wange muto arakizwa, petite sœur akijijwe, yakunda kuba ari kumwe n'umukuzine wanje aho nabaga, kuko nashitse igihe twashitse mu Rwanda twagiye mu mafamille, nje nabaga ku mu oncle wanje, naho uwo mukobwa nawe yari umurokore. Kajya mureba nkabona nkunda ukuntu ameze, nkunda ukuntu asenga. Ariko yambwiye ngo agiye muri ndidini, ngavuga ya genda mu Katolike. Me ndakunda ibintu byo gusenga, rimwe tugasengana, nkumva indirimbo turimbo tw'Imana kana tunyigisha. Nari mfite ukuntu nakundaga Imana amafaçon. Hama muri petite sœur akijwe mbona atangiye kugendana n'umukuzini wanje. Ngiye nari muri internat, kugira ngo nkizwe rero byagenze. Nabonye petite sœur wange basigaye bagendana, ndavuga ibintu biri serieux. Noneho igihe cyose ntashe muri vacances nkamureba uko yitwara n'ukuntu ameze, nkabona ni umuntu wahindutse. Hasi niki cyamuhinduye, nkabona asigaye ameze ukuntu, nkabona dans le positif, muri côté nziza. Ndashaka kumera nka petite sœur wanje. Nibuka ko bakoze veille nk'ibisanzwe, abarokore bakoraga veille kurangiza umwaka. Kige barayikoze muri 96 barayikora. Ndavuga nje ndajana nshaka kujana namwe. Baratangara. Gabi yajyanye natwe. Kuko Gabi adashaka kubura occasion ahantu ari buje gutamba. None avuze ngo yagaragara muri église. Bumva baravuga en tout cas ça c'est un début. Gabi azokizwa tu. Kumbe bombi barazisengeraga ko bari baramenye ukuri. N'uwo mukuzine niyo yasengaga cyane. Niyo yatwaye petite sœur gusenga, arakizwa. Maze gukizwa bavuga ngo usigaye ni Gabi.
kuko petite sœur wanjye niwe cadette twakunda kuba turi kumwe niwe bucura mu muhira twakunda kuba turi kumwe n'impamvu namuri ndavuga ni hari cyahindutse numva nshaka kumenya iyo mana nshaka kumenya niki cyabaye mu buzima bwe kuko we ntiyanasengaga ntiyakundaga ibintu byo gusenga mbona yarabikundaga mais pas kuri niveau yanjye uko ninjye nibuka ko mu rugo ninjye nakunda kubabwira tugende gusenga tukaja warokore tukaja muri full gospel abayizi tukaja mu byo gusenga ninjye watwaraga tugende mbona we asigaye bikunda kundusha kandi ukabona hari ikintu yamenye igihe ntazi urebye niwe yatumye nkizwa petite sœur hamwe n'uwo mukuzini njya muri oveye saa sita z'ijoro baravuga ngo abantu bose mwandike ibyifuzo ngenda ndandika ngo mana uyu mwaka wa 97 ndashaka kumenya by'ukuri ndashaka kubaho ku bwawe ariko navuze ngo je veux te connaître mana ndashaka kumenya ndabyandika ntanga urupapuro hama abapasteur bose barasenga barambikaho ibiganza barasenga petite sœur we arandika ngo que toute ma famille soit sauvée hama umwaka utanguye iyo veni nibuka ko nayikunze cyane nararyohewe natashe numva ndyohewe byatari uwo munsi hari samedi dimanche nsubira gusenga barafite amaterane culte njayo ngiyeyo numva ndaryohewe numva aho ngaho mu bakristo mu barokore hari ikintu ngiye ntafite hama ukuntu byagenze muri février nibuka ko muri février 97 umunsi umwe umva nabaga ku mu oncle wanje ngumayo uwo munsi kora bandondereye indi interna uya interna nyanzana nagomba kuva parce que nta section nashaka yari hari fallait ko mpindura ishuri mu gihe rero mpinduye banshakira handi icyo gihe tugiye basanga haruzuye bangombwa ko nta Kigali mu gihe ndindiriye gutangura ishuri Kigali muri interna byari byavuyeho vuga ngo ngume muhira nige nta uwo munsi Imana numva Imana yambwiye ngo no uyu munsi uraguma hano abandi bagenda ndaguma hanga ndio ndagira iki numva ijwi rimwe ngo uyu munsi urasenga numva ni ibintu bindimo cyane ese ndasenga kubera iki ndasenga gute hakora ko narisanze nkunda kuvugana n'Imana avuga ni okay ubwo n'Imana ibimbiye abantu bose baragenda nguma muhira jenyine muhira jenyine ndatangura ndasenga muri chambre hanyuma nyuma sohoka hanze nicara kuri barza hari intebe ndicara kumbe muri bible yanje yindi hari harimo les 4 lois spirituelles ya mategeko ane y'ingenzi cyangwa yangombwa kumwe umuntu akizwe nisanga ndiyo ndasoma ivyo bintu nisanga ndiyo ndasenga muri zo 4 lois spirituelles ndasenga aho nageraga hose narasenga ariko cyo nibuka ko narize cyane ndarira kuko nabonaga bambwira ko ndi umunyabyaha ngo nta mukiranutsi uhari twese turabanyabyaha tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ndabivuga ni yego ndi umunyabyaha Imana itangira kunyibutsa ibyaha byange byose ngenda mbivuga kimwe ku kindi ndarira ndavuga Mana sinzongera iwana ndihana bya sérieux cyenyine maze kwihana neza kwihanagura numva ngiza amahoro sinzibagirwa icyo kintu nagize amahoro mu buryo budasanzwe numva c'est comme si hariho fardo iremereye imvuye ku mugongo nibuka ko n'uwo munsi amasaha yarageze baraza abantu bose bava ku ishuri mama ava ku kazi abantu bose baraza ariko kuzina je na petite sœur ndababwira ni uyu munsi nasenze ariko sinzi numvise ikintu cy'amahoro mu mutima wanje sinzi icyo ari byo ati baratangara tu barandeka kumbe c'était uwo munsi niho nakiriye Yesu mu mutima wanje kuko narifite les 4 lois spirituelles nasengeye muri aya mapoint yose ko arani Jésus je veux te suivre Jésus je veux t'aimer hama mbandanya kujya mu catholique avuga ko nayo catholique ndagenda iyo dimanche ikurikiyeho kuzina arandeka ati uburenganzira bwiwe vraiment ajya aho ashaka arandeka njyayo
dimanche imwe dimanche ya kabiri numva wapi ahantu vraiment wapi ndavuga reka ngende hajya handi njyayo dimanche ikurikiyeho hariho umupasteur yabwirije il avait prêché ahamagara abantu nisanga naje ndi imbere sinibuka icyo nasengeye icyo nshyo nuko nari ndi imbere mu basengewe ndasenga baransengera hama nibaza ko natuye nanone je confessé ryasengesho rwo kwakira Yesu nanone bico gihe niko byagenze. Mfite imyaka 8-9 natangiye kujya ndeba indirimbo kuri TV nkahita nzifata nkahita mfata melody naho yaba ari ururimi ntumva bikaguma mu mutwe nari mfite facilité umva nakijwe muri 97 ninjira muri groupe umukuzini wanje hariho umukobwa bari bazinanye yari yaratanguye groupe de danse traditionnelle yari yaratanguye groupe aho batambika inyarwanda mugabo bagatamba batazira Imana indirimbo z'Imana gusa umukobwa yari yaratangiye groupe kandi natwe muri Kongo bari baratwishe kutamba inyarwanda nuko rero umukuzini arazavuga ngo none ingo tugende muri yo groupe tugende umunsi wa mbere tumva turahakunze basi nuko byagenze ntangura gukora Imana muri yo groupe ariko urumva baradutumiraga mu mariage gusa ko yari ibintu traditionnel rimwe na rimwe tugategura ama concert aho niho natanguye gukorera Imana sasa bambwira ngo nje gutamba nkumva wapi je simbishaka nkumva je nikundiye kuririmba gusa kubera iki juste ngiye mbere yuko ngizwe gato nari natanguye gukunda indirimbo zaba Celine Dion zaba Maria Carey zaba Houston n'abandi nibonaga mu cyo kintu cyo kuririmba nkumva ni ikintu nkunze nkumva ni ikintu ushaka gukomeza gukora ntazi impamvu kumbe le don yari hari ko nakubwiye ko kuva 8 ans 9 ans narimbaga indirimbo yose numvise ikaguma mu mutwe wanje nuko byagenze ngo je nshaka kuririmba mushire muri groupe y'abandi babyina bariko barakoma amashi abandi batambe je ndirimba nkunda kuririmba muri yo groupe hama kubera kuguma muri yo groupe uwo mukobwa yarazina n'abandi baririmbyi kandi nawe yari kuri eglise aho yasengeraga yaririmbaga nawe yaririmbaga cyane yararirimbishaga twebwe tukamujya inyuma hama abandi bagatamba rero niwe navuga ko ari we natangiye kwigiraho ibintu byo kuririmba noneho ambwira eglise asengera mu cyo gico yari eglise vivante muri eglise vivante anyereka umuririmbyi yitwa Aimé Uwimana ngira ngo muramuzi anyereka Aimé Uwimana ndamumenya kandi icyo cyo twari n'abavoisin Aimé atubwira ko agira tangure groupe y'abaririmbyi baturuka mu eglise atandukanye nuko natwe nange nisanze muri yo groupe bakajya badutumira ahantu batandukanye tukakora ama repetition abantu bose bakavuga ati no tukamwe murazi je na petite sœur mwe murazi kuririmba byize tukumva turaryowe petite sœur nawe umunsi aririmba muri famille twembi twagiye mu byo kuririmba nuko naho natangiriye hama iyo groupe isa nkaho ihagaze kora twabonye ko byiza ariko twajya mu eglise yacu tugenda mu eglise yacu rero nsubira muri eglise ariko umva hari amakorali gusa nakundaga ibintu by'amakorali kandi je nari protocole muri eglise na petite sœur na toujours na n'umukuzini wanje twavuga turi batatu mu bintu byose tukinjiza abantu muri eglise tukabakira mugabo abakorali umunsi babaga barinje neza twatamugo tukakora ama commentaire ndabyibuka twataga na petite sœur tukavuga abari ngeneza muri chorale yo umvise ka karimbo yo kari karyoshe ariko rimwe na rimwe abapasteur bacukura bari bazi louange d'adoration bagahamagara umuririmbyi umwe wenda bazinanye wavuye muri Uganda bakamamaga ngo nazarimba karimbo karyoshe akaza akarimbo keza gatuje akarimbo nyine barimba juste avant prédication ibyo nawe barabikundaga cyane twese byose tukabireba tukabikunda tukakora ama commentaire hama Imana agize gutya groupe ya louange d'adoration yo kuri eglise iratangwa 98-99 niho noneho namenye ibyo kuririmba amajwi na yahe kora ama repetition niki
soprano ni iki, gusohora ijwi ni iki, byose ngenda bimbimenya gushika uyu munsi. Umuririmbyi wa mbere malheureusement niwe wanganye bwa mbere muri studio ariko yarabiretse nta kiririmba. Twari kumwe muri groupe muri worship team kuri eglise. Yumva ukuntu ndirimba yumva arabikunze amwe ati no je nshaka gusohora album tuzajyana muri studio. Wari ubwa mbere nja muri iyo studio. Nibuka ko ari umu soliste n'umu producer. Umu producer witwa Kilulu 9 Music. Yaranyumvise aravuga ngo ye umukobwa ko aririmba neza cyane. Il m'avait beaucoup félicité. Hama n'umu soliste ari ngaho nawe aramfelicita cyane ati en tout cas wowe urazi kuririmba. Numva ndaryohewe ariko bon numva sinzi mpava bimbwiye numva je ndaririmba tu ibindi simbizi. Ati no uzi kuririmba cyane. Utwo tuntu turafasha umuntu ucugira ucuba encourager kumva urumva nawe uravyumva. Donc naciye numva fait jewe hari je ndazi kuririmba bo okay ndabyakira. Mais malheureusement iyo album ntiyigeze isohoka. Bwa kabiri nsubira muri studio hari muri groupe yitwa God's Children, donc abana b'Imana muri anglais. N'abantu twahuye basengera muri Zion. Bo bakundaga musique. Naje nkakunda kuba ndi kubona muri Zion Temple kwa Eglise ya Apotre Gitwaza. Nkakunda kujayo, nkakunda kuba ndi kumwe nabo. Niki cyabaye rero nibo rero twahuye baba ngo no Gabi turashaka gutangura groupe. Bavuga nta kibazo. Batangira guhamagara abandi bantu baturuka mu maglize atandukanye tutufungura groupe yitwa God's Children. Turayitangira tujya muri studio. Aho niho nongera guhura na Kilulu producer witwa Kilulu 9. Tongera guhura nawe hagati ati wa mukobwa ati wamuzanye mwagize neza. Bazana indirimbo ntangira kuziririmba gutyo iyo album irasohoka kandi yari kuri cassette. Abana bavutse vuba ntabyo bazi. Cassette irasohoka abantu barayigura abantu baradushigikira dukorana concert biraryoha. Aho niho natangiye kujya mu concert n'ama album y'abantu nkagenda muri studio niki ariko byahereye aho ngaho. Nakoranye indirimbo na Aime Wimana nabwiye ko twamenyanye tutuye inshuti. Indirimbo ya mbere twakoranye yitwa Mbeshejweho n'urukundo. Nakindi kimbeshejeho n'urukundo rwawe mwami. Nakindi kimbeshejeho n'imbabazi zawe. Iyo twayikoreye clip hama we icyo gihe yakoraga album arampamagara ndirimbamo nkoramo ama chœur ariko iyo ndirimbo niyo nakozemo ama adlibs. Nakindi kimbeshejeho n'urukundo rwawe Yesu. Nakindi kimbeshejeho n'imbabazi zawe. Nakindi kimbeshejeho n'urukundo rwawe Yesu. Hanyuma hari n'indi ivuga ngo urumugira neza. Urumugira neza mu byo kora byose nta cyaha na kimwe cyakubonetseho. Hama hari muri 2001 hama 2002 clip irasohoka. Abantu bose barayimenya kandi icyo gihe nta barinzi benshi bari bari Kigali. Abantu bararyoherwa abantu batangira kutumenya ati Gabi hari umuririmbyi yitwa Gabi arimana na Aime asengera muri Vivante ariko je nasengeraga muri Restoration Church ariko nakunda kuba ndi kumwe nabo cyane. Hama muri 2003 Amani Stefan we twarasenganaga icyo gihe umva nawubwiye ko twatanguye worship team. We yari president wacu icyo gihe ati no Gabi je nshaka gusohora album kandi nshaka ko muza mwese ati Gabi nawe nshaka kuzoza kuririmbamo ama backup cyangwa les chœurs. Ariko arambwira ati no uzazana mu indirimbo yawe imwe wanditse. Icyo gihe akarimbo kamere naranditse kitwa Sauveur en français
none ko mfite indirimbo muri France ambwira ati nta kibazo ndayitanga producer we ayikora kuri album isoka kuri album yiwe yavuga ngo j'étais loin de toi à cause du péché je n'avais pas d'espoir sur cette terre j'étais perdu je n'avais pas d'abri et par ton amour Seigneur tu m'as montré le chemin et par ton amour Seigneur tu m'as montré le chemin. Je te serai toujours reconnaissante. Tu m'as sauvé. Je te louerai durant toute ma vie. Tu m'as délivré. Siniririmba yose hano vraiment notwara umwanya ariko niyo navuga ko ariyo ndirimbo ya mbere nuko ari français niyo mpamvu itamenyekanye cyane aka francophone barayikunze kandi barayimenye niyo ndirimbo ya mbere yanjye nasohoye mais malheureusement nta video nayikoreye hari muri 2004 niyo album yasohotse hama muri umva abantu baguma bumva Gabi muri 2005 niho noneho nakoranye na Richard we yaraje arambwira ati Gabi vraiment abaririmbyi mfise ni bon mugabo nshaka mu ijwi ryawe nshaka kuza ku renforcer amajwi ya groupe yaba no muri groupe yanje icyo gihe Richard ngendayo yari afite groupe ati ingo ushemo mu ijwi ryawe mu ndirimbo zose kereka indirimbo imwe canke ebiri nzo ntashizemo ndavuga nta kibazo ndagenda shiramo amajwi yose soprano alto un album yari afite succès ndabishimira Imana. Iyo nakunze ndarimba parti yanje undyohera kurenza ubuki uri inshuti nziza itagidohoka nibuka ko naje bwa mbere mu Burundi muri 2003 niba ntibeshe ni kera kwe ashize 20 ans cyangwa 2003 cyangwa 2004 nibwo naje bwa mbere mu Burundi nazanywe na petite sœur wanje umva twarabanaga i Butare i Kigali hama we aja kubandana université i Butare aho bita i Huye ubu ngubu ajayo hama kora nawe yakuda kuririmba yakomeje kuririmba i Butare aho yagiye muri Eglise Restoration Church yi Butare ariko Imana imuha izindi nshingano kuko afite impano za leadership ni mu leader mwiza cyane petite sœur wanje Imana imuha kuba umuyobozi wa groupe imwe yo muri université yitwaga Singiza Music ayibera umuyobozi noneho sorti bapanga sorti kuzoza mu Burundi kuramutsa aba universitaire bandi bonga bakaza kuririmba no kuvuga ubutumwa nuko yaranyimviriye avuga ati nje nshaka ko Gabi tuzozana arampamagara ndavuga nta kibazo nzoza vraiment nibo bwari bwa mbere nza mu Burundi kora twese twashaka kuzoza mu Burundi ngo turabe Apôtre Apollinaire uwo muramyi dukunda turebe eglise yiwe turebe abarundi duhure abarundi tumenye uburundi. D'abord i Burundi rero twebwe twakundaga Apollinaire igihe yasohoraga album ye ya mbere ndibaza ko ariyo yakwari ya mbere yandirimo ukwiya mashimwe mwami irimo negere nirimo ndibaza. D'abord Apollinaire yakunda kuza mu Rwanda cyane kandi yazaga urumva we afite your spirit of worship umwuka wa adoration. Cyo ni cyambere icya kabiri Apollinaire yaje afise indirimbo ziwe za adoration kandi ziryoshe. Apollinaire yaje tubona vraiment hari ibintu bidasanzwe mu Rwanda nta ndirimbo twari dufise
cyazi kirinkeya cyane dutangura kurimba indirimbo ziwe kora kurimba indirimbo ziwe dutangura no gukunda Burundi ukumva ushatse kugera i Burundi ngumve ahantu haturuka Apollinaire nukuri Apotre Apollinaire Imana imugisha cyane turashima Imana kubwe kandi en tout cas yatubereye urugero rwiza en tout cas yaratwinspiye mu Rwanda muri adoration urumva akaza akora musique nziza kandi indirimbo ze ari za adoration iri pure iryoshe musique iraryoshe n'amagambo aryoshe atuma wegera Imana abantu bose bakumva bari intéressé kumenya Burundi nkumbura ya poisson iryoshe umukeke umukeke ndawukumbura vraiment umukeke ndawukumbura nkakumbura na hospitalite yanyu murakunda abashitsi biteye ubwoba jewe nafise album imwe gusa nasohoye muri 2013 yariho indirimbo 11 mais mu nyuma nakomeje gusohora izindi ndirimbo zimwe ziri kuri YouTube abantu benshi ntazo bazi ari indirimbo shasha ziri kuri ari ama clip mashasha ari kuri YouTube channel yange yitwa Gaby Kamanzi malheureusement indirimbo za kera nyinshi kora tutari tuzi YouTube cyari cyo ndizo ndirimbo ntiziri kuri YouTube channel yange mais chaîne YouTube yanje iri ku indirimbo shasha barashaka kuja kuraba izo ndirimbo zindi nakoze zizoja kuri album yanje ya kabiri yitwa Rankunda yitwa Ewe Mungu iri mu Kiswahili yitwa Mu Mutima yitwa Day by Day yitwa Emmanuel izo ndirimbo zose nagiye nkora kuva muri 2016 izo ni za kera mais je vraiment n'encourage abantu bankurikira kureba indirimbo shasha nazo zirahari izo zose shasha ziba ziri kuri album yanje ya kabiri ndiko ndakora Imana yanshize ku mutima gukorana indirimbo na Redemption Voice murabazi so twakorana indirimbo yitwa Nzoririmba yari collaboration iryoshe vraiment twahuye muri studio je narabakunda kuva kera nakunda amajwi yabo n'ukuntu bandika indirimbo zabo en tout cas album yabo ya mbere narayikundaga sana kugira ngo ngera aho ngaho hose nabaje kujya muri groupe kuri église nababwiye ko natanga kuririmba muri groupe yo kuri église nibwo namenye ngo amajwi niki muri musique aho amajwi ya harmonie twumva iryoshe donc habaho soprano habaho alto habaho tenor mu mvugo isanzwe mvuze soprano abarimbi bacamenye icyo shaka kuvuga mu mvugo y'abantu bose mu mvugo rusange mais ndazi ko habaho amajwi menshi mu kuririmba ariko main voices cyangwa se les voix principaux cyangwa se muri langage courant y'abantu bose bamenya habaho soprano alto tenor basse na bariton n'izindi nyizo ariko ya majwi ya mbere nayamenye muri groupe kandi nabanje kuririmba muri groupe cyane hama mu nyuma ntangura kuja imbere y'abantu ibyo byose umuntu donc tu apprends tout ça nibica biza ko kanya urashaka gusohora album ukajutegura concert hama ntumenye guhagara imbere abantu kagira amasoni bibaho ariko iyo ugize igihe cyo kubanza gutozwa canke kumenyerezwa muri église mbere na mbere hama no muri groupe wenda zindi zisanzwe ukamenya amajwi ukamenya kugira discipline en général abaririmbyi nibo bamenya ni gute iyo ayo ma discipline yose tugira nuko turabaririmbyi turabitozwa barabitwigisha asa wewe ugiye gukora concert ntiwagize igihe cyo kubanza kumenya ngo soprano niki ngo amajwi niki wisukora concert come on banza bitonde hama ubanze utozwe niba ushaka kubona mu vocal coach umushake ndabikunda ndafise vocal coaching
ari amakonseyi imana yashyizemo gufasha abantu kuva muri 2020-2021 fasha abantu ndabaha amakonseyi y'ukuntu bashobora kurimba neza kurushaho ngenda mbafasha biri kuri YouTube itonde bitware buhoro ugire umurongozi ukuyobora spirituellement et même n'imiririmbire yawe ntiwiruke uce wumva ngo ahama ikindi nuja muri groupe ukaba wiyizi yuko ufise don yo kuririmba mais si yo mpamvu utaweza kuja imbere y'abantu ngo urongore adoration no umuyobozi wawe akubwiye ngo genda uragenda mu gihe batarakubwira ngo genda ufate mikro urongore icyari inyuma je ndago nigeze mbiforsa ariko igihe cyarageze gati no umuyobozi avuga ati no uyu munsi urarimba karimbo kamwe demain ukaririmbo tubiri genda buhoro si ngombwa yuko wewe iyo ushitse muri groupe utaweza kuja kuyoboka ni wowe ubizi cyane oya imana ikunda abantu baca bugufi ndashimira Shemeza Music na Apollinaire cyane kuko aribo bakoze maquette abantu barayumva ikopi y'indirimbo nateguza kujana muri studio noneho zigakorerwa muri studio en fait niki nabarimba indirimbo ziwanje indirimbo zitanu kandi mu sponsor wanje yitwa Papa André Gakuba aba mu Rwanda asengera muri Zion Temple ndamushimira cyane uriya mugabo yankoreye ibintu bikomeye cyane niwe batumye nza mu Burundi yishura ibintu byose transport yanje n'ibindi byari bikenewe ni nawe twakoranye yakoze inama na producer witwa Aaron Itunga na Apollinaire turi Kigali barabipanga neza okay uzogenda tel jour mais ama examen muri université ko genda muri université ni waheza ama examen yose uzocugenda i Burundi byose arabipanga imana imuhumugisha sinzabyibagirwa nza mu Burundi donc niki twakoraga narimbaga indirimbo ziwanje hama Shemeza bakayikorera musique iyo musique zari indirimbo twashobora gukora indirimbo zitanu noneho iyo ndirimbo zishyira kuri CD iyo CD yabaye maquette natwaye kwa Aaron Itunga muri studio kugira ngo Aaron noneho azikore nko muri studio noneho azisubiremo ariko hari cyo yagendeko umva ni ikintu gikomeye cyane Apollinaire yankoreye Apotre Imana imuhumugisha hamwe na Shemeza ndetse n'umuryango wiwe Imana ibahumugisha